Ebyenjenda mu town ya Kasese byateganisibwa bwanyuma y'amezi kushandara omu town egi. Emyanya nka Salute A na B, Kisanga, Kamurkwezi hamwe n'endijo yijuramu amaizi. Gazze ate ningeyongerako ne gagenda walala. N'empozi ky'omukisa omubi tufiiriddwayo abantu babiri. Omu bamugambye togendawo, ettaka lyadde ligonze nga bwe nabagambyeko okusooka. Nayingiramu amazzi gadde gaduka speed ni gamutwala. Omulala yabadde agenze apime alabe obuwanvu amazzi gaze genkana ki nene gamutwala. Banyamwamba kwekwize twaza kubimunonga ate nkesa ezo buyiza yatera agara jitu tukora buri kimwe nkigenda kubi so ntikuma kubara tuyamba akabarije kunaka kutworo rutindo konko rutindo rubakozere nora rwizura natso nchoreka ngunde bakozere birinke bitari. Let us try to use the trenches so that we can open those trenches so that we can allow water to pass through. The challenge that we have is that the trenches of around the roads are being closed. Entebekanisa zo kuronda excavator okugaruza amaizi agashandara omu mugera Nyamwamba ziriyo nizigenda omu misho. Batandike bigure bablokinga agagari kuzo mu town gagarucho mu channel yago gagende konke town yo nati nora nakavuye town yo na mizi gonka kandi agamwe garenjera ahiguri yo muhanda. Kurujira abebembezi baza kukora za report kusindika mu office y'enganzi y'ihanga okubahweraho okurwanisa ekigwererezi ky'omujerogo. Nsagambira ba Kampala twere plan empango yo kuta solution need yaba for town ya Kasese bakagita hano yaba tamo mugera mukuru bo muhango ameze gagumanigara bamuguri ko mugera ebyo byona ga maintenance kubikora. Gasha kwa Gilbert Muhango zo muri Kasese.